Wapendwa, watu wengi huwa mnajiuliza, mtu akifa nenda wapi? Hakuna hata mmoja aliyerudi kutuambia. Wapendwa, Mungu ameshatuambia kwenye Biblia, katika Ufunuo, katika mtu kuna roho mbili, roho wa Mungu na roho wa Shetani. Kwa hiyo mtu akifa, kama zijaenea siku zake, roho wa Shetani iliyokaa ndani mwake, huja malaika wa Mungu huifunga na maati na kuipeleka mbinguni gerezani. Kisha hiyo roho ya Mungu iliyokaa ndani mwake hubaki duniani. Ndio maana kama ni mtoto mchanga, malaika fulani akifa kwenye familia, kufa kwake tu sababu hakuja kuwa kadhambi, jamii huwa inafanikiwa. Sio uchawi wala ushirikina, lakini kuna roho ya Mungu. Sasa akifa mtu ambaye roho wa Shetani imekamata nafasi kubwa kwenye nafsi yake, roho wa Mungu kipindi cha zamani ilikuwa naenda fungwa Jehanamu. Kisha roho wa Shetani inatawala. Haitatawala watu wote wa dunia, inatawala familia lake tu, familia ya huyo marehemu. Lakini Yesu aliponyang'anya Shetani funguo, Shetani akiua mtu, kwa sababu katika dunia kuna wafalme wawili, mmoja ni Yesu, wa pili ni Shetani. Mungu anawinda batu ya Shetani baamini bakumbuke kama aye njo alibaumbaka, na Shetani naye anawinda batu ya Mungu, anabaonesha kama Mungu hakuwake, anabaonesha kama Mungu haiko kitu. Sasa Shetani akikutaka wewe hautaki, sasa ukifariki kwa mitego ya Shetani, roho ya Shetani, ubaki ukitesa familia lako, sababu imepata njia kwenye familia lako. Unajua nafsi ni kitu tofauti ambacho hakionekani, na wengine hawajaamini kama kuna kukufa kabla siku zako hazijaenea. Mungu amekataa shindana na Shetani, hiyo kazi imebaki kwa Yesu. Ndio maana wachawi ni wengi na wahubiri wa Injili ni wengi. Sasa Yesu aliposema imekwisha, Shetani akabadilisha style. Watu wanapenda shine, mashamba za kifahari, magari, alafu akaweka mtandao. Watu wamependa kuonekana ujue, alafu akasema wataonekana bila karaha, akawaletea pombe. Pombe zinapishana ujue. Wachawi kazi yao inaendelea kuwafanya watu wapagani, wahubiri kazi yao inaendelea kufanya watu waamini Mungu. Sasa wahubiri wa hovyo wanaotaka anasa za dunia wamejiunga na Shetani kumutetea Shetani. Roho Mungu amekimbia kwenye makanisa mengi. Sio kusema hawana nguvu, lakini vita yake sio ya damu na nyama. Wakristo wangu, musipigane kwa mwili, bali mupigane kwa roho. Usijiteteye, Mungu wa madhabahu hii akuteteye. Roho za wivu zitoke ndani mwenu, uchonganishi itoke ndani mwenu, ukorofi, ujanja, usaliti itoke ndani mwenu, mujina la Yesu Kristo itoke. Roho ya kuamini miungu itoke, roho ya kuloga itoke, uchawi toka, ushirikina toka, mujina la Yesu Kristo. Roho za mauti zitoke, za kuzarilika zitoke, mujina la Yesu Kristo. Jina la Yesu liambatane na maisha yako. Alivyoniita zinatimia ahadi zako za maisha yako. From Jesus pokea. Ite mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, zinatimia ndalaire. Mungu awabariki. Amen.